Ker bo kmalu konec pouka, vam bom dala domačo nalogo. Razdelite se v skupine po 3. Narediti morate projekt v naravi. Ej, bomo mi trije? Ja, lahko. Okay. Ej, a gremo tist gost? Kjer ultra strašno. Ja. Ojo. Ja, to je tako dobro. Ja, okay. To je bila fora. Še 5 minut. Hej, živijo. Kje pa Lejla? Ola jo. Hej, tu sem. Ja, tu si, hej. Gremo za gost? A si sploh upam, da si upam? Pa ja, itak, vse je dan, vse ne bo več. Ok, dobro. Gremo? Gremo. Ja, prosim. Inšpektor Novak pri telefonu. Izgubljeni otroci v gozdu. Ja, prihajam. Kaj je to? Kaj je bilo? Okej, v redu, pač ni. Je bilo dobro, ampak kaj? Zdaj. Zdaj.